Marito jakwa mbitira wa Edwin kana kiongozi na ndio mo atongeria ba Miru inkwenda kuga ibwega nonto bwa Miru chumirie goro bakeja kuthikira gintu gigwitwa BBI lakini still bethikira BBI no monka batu a Miru twithire tukitambua batu twibau nethere Miru ithirwe Miru ire ya Miru kwi mantu kwenda gukasifu vitendo bire bithatu bikumire muchemanio jwa goro nonto kwithira MCAs kuona unini ngwa MCAs pakingwa etibate na capacity ya ukurwa kindaya sine iria uru I mean ira rairari MCA bakeje 10 bakengwa antu kugeranua uni kwenda kwira antu betu ba Miru itumenye batwi twina capacity ya kwithira tukirongwa ngaira na ndame chemanio je gathithegwa Miru Miru naye jawe first priority na heshima yawe na tugeto tugeta bwega lakini BBI nayo indiregerwe yarirwa lakini ndireigwe kyarirwa ora arimba miraba atethwa arimba kawa ba atethwa arimba eria ba atethwa kintu kira ndiregerwa akikya maana muntu jamurathe akiugeti Uhuru Kenyatta atetigira mwamba thirikari biote bio biraturetete kinine gya kinoru turareti kinine gya kinoru kuona uria thina cia Miru igatatua na ikurukwo ki BBI kwa ni kwenda kuga Kenya ethire geta mbere na uma na tutetura kumbacho kana kinyangwa kana kira itukire murungu na twethire twina antu bakwariria antu akenya na Miru na thina cia bokurukiri kaso kwau ibwega no ntu bakiathokia BBI lakini still no tweterete BBI kopesi kinya mashinani no ntu ira tio Miru na Kenya irari ara yonthe kopesi ni kinya mashinani muntu ithomere gintu gigwitwa BBI onethira gikamutethia na ngugire ita eja mwananchi wa kawaida kwa mantu ja kuja kureta antu kuja kufuruga antu kuja kugerania antu ija mantu ja kurukirwa ni gita antu ibaye heshima yao utumba kuja kwithira ugo ijite ukwithira ote kwa Miru heshima na antu baba batikuwa bekaribisha antu ni Miru antu baba batikuwa bakaretia ndaya sijeri protocol the county government ya Miru no ntu tukumenya ageni tukumenya ama MCA kwau muchemani jwa thio jwa kairi Miru bethere bewe unimenya ntithani ndi support William Ruto nkuona je kazi ndi ya regera scratch kindogo au twitite pole megoro ndrone rege scratch kaba kwira antuma kwa urege goro ini rakarire jeka diski ya scratch kindogo kwa una ndei bageria kwangangura scratch lakini nkuona jeka etebua na nyabutumba kweja na silago ni kuwa nothing can stop lege BBI itirege ibeje na silago niingi no nturege generation niingi itegwitania no Kristo itegwitania no Kenya mantu jalege itwije ndegurira ina rege ndegurira ko itweje na silago nie Kenya ya kwariria BBI na ndi kwa BBI obaba akirungama irege agita irege mantu jalege yakurukirwa ni gita ibeje na silago niingi ire kombotethia antu ba Miru na Kenya ko ngona jeka ndiskire ya rege iragire scratch gintu kiambere kinya kwaga iti nuronire senator wa Miru arungi mokomeni arungi Moses Kuri arungi na antu bange bakawainda batenango ginda ya sisinera bakarinde batumba kwa leadership gitumine heshima kenda tongeria bara bombo karanthi kwa ukinyerera arindaririe kuonania siro tutegwatene na tutumba kwa BBI ne kuwatania Kenya kiathura na Kenya ikiathura na Miru no ntunyoka thikira cia siri aringirwe kinya CS Peter Munya no uragirwo kure antu akuruma gitamba na ndi BBI itirari ya kugwatithania Miru na Kenya BBI gekwathura na antu na ethera gukombege nkuromba Uhuru Muigai Kenyatta na advisors ba oiba mwire bwega ni ati akathithia kenda Kenya egwatanira no ntutumbo tura Kenya kugwatanira lakini bugwita deputy president boya bukugwa Kenya eti Kenya tutumba gutigira mwamba nu mwamba gaja kwithira muntu mwamba wonde but court cia Kenya irugurawa kuma rukire monka thasta kuma Monday monka Friday court irugura rukire monka tha 10 ugagwetha Ruto mwamba abati gwikwa court mtonge no munya kuthiuruga akiwe mwamba ethiri mwamba noe court ye Miru na Milimani irugura wa 24/7 abati kwithira be court kwa wito tige wandui na ruritho na okoma tuonoke tu antu babega tugwatania Miru na Kenya.